Generan êdî rewşê bi vî awayî weke bakurhan dibêje lê Tirkiye prosesa aştiyê li Rojavaya Kurdistanê şer û hêrişên dijwar. Birêz Diktor Ekrem Unen, şerovekarê siyasî li Moskowê hat gelmeye. Diktor, demata baş be. Serencata bû daxwaniya Bakurhan di çarçîvê prosesa aştiyê de gel û ma dibe li Bakur aştî be lê Rojava şer û pevçûn hebe. Bi vî awayê proseyekî aştiyê dî ça pêk vere? بله میگه اشفاق سلام و تناسوانه و راستی فرصت پرسته گل گرینگ و راست یعنی افتشتی کنو حال ترکیه ده او خودی کرابی به ناوی پروسسا آشتیه جن و تشتی کنو جاوای کردستان ده اساس بهتر گردایی به هرتی الهرم تبایی براستی و او هرتیجی حياة رجال راس تركيا اختار كي جرين ده ناوي بروسسين اللي هم بزعلن افتشتيك دبن بهتر بهذه نافدبلتي بتيبتي بهتر قوتين نزل هيك الهرم خدي باندورن يعني حتى تشتيك الروجافاج يعني السوري هو امريكاني بيجن بتطاقة كان نتوي بوجه يعني هناك راستي بشار اسد هما دولت روجا كده قرار ده وده الحكم ده وشو روس هات موسكو يعني نور يجبوي ده هذا حسين افتشتيك بهتر هي فرحترج روج ابا وتركي تركي جبوي لا تشنيك انه هذا تركي دبي امسك كيفين بك برا تركي ال 8 ساله فرصه كردي جالي اولويات ترتيبات وقتی جالي اولویت فرصه كردي بني ربي كمان چاره سری اوه چنه به جبرگ فرصه كردي فرصه سیاسیه پر ملت کی لسر آخا خوی دخوازه لسر و آخه او خو قارب خو اداره بکه اگر ترکی وقت يعني دسلاتاره ترکی وين رينيه فرصه كردي نمیاره حود جالي اولویت الفرصه بنره يعني اوه نتو چاره سری هذا ممكن هنا بشتي ايه وهرتني ايه كوزمتيك يعني ايه وهرتني ايه نقل قريب بكن ليه اوه فرصه كردي نتو çare serbi onlar Rojava'ya kursaya çare serbi de jiboviyet beli her tişti ve de zaten Türkiye le pirsa Kurdi ne o pirsa evlekariye biner bu pirsa ke siyasi pirsa millet بله بله دکتور اگر بحث روشاوای کردستانی بکن البته لسر آسته جهانی پشتوانی هیه بون منا فرانسا آلمانیا وزیر نوانی درو لسوریه بونه دو دهمان دمدا ترکیه بتنه هریشی واندکه و به گروپین تروریستی بنابدکه البته بتنه او کواتا گلو و ترکیه پیتر هر آلیه کدن هر ولاته کدن به پرسا کردان و علاقه داره مزنترین پارچه کردستان دیگه و جغرافیا ترکیه دا هفت نوری سوریه روشاوای کردستانه هفت نوری باشوره عراق باشوره کردستانه ایران روشالات کردستانه کواتا گلو تا چند گل ترکیه دی قناعت پنده هبید پرسا کردان پرسا که جدیه ات چاره سرکنه و پرسا برای ربازین آشیانه اصلا دبه ترکیه بخوا قازانجه بیکه نوصا ما حتى بشرط بقلوا راسته قناعة مجي ورا يعني شخوي وقت او برسا قال لك جرين تركيا از بكي ما يست صاري داوي تشل بتهواي رجعتا نارين يعني تشل باكوري كردستاني تشل باشوري كردستاني تشل روجراتي كردستاني برسا كردين هون دزانن هر شر و پرچون و هر سر هلدان دست نه کردا درجی باشوری کردستان کنه هات دست کردن من دست خستن نه کردا لجیت تشتکی وقت بدست خستن و نجی اولاتنا راحت بون يعني تركي وإيران هم بيزن جبوي او فرصات كده راست يعني باشتيانه كقارن فرصه كردي بكردا الحق بكن بيقو ما فرصه وقدر ريا كحري معقوله لطرحي وان حر يا شر كردا الريضان وان حر بلي كردا الشر بلي كردا دانكيا جبوي حتى نوع اف ساعتي بين نقطه ساكنيه فرستادني برا عاصل مثلا رجاباي كرسي قناعتك مو وريه يعني دبي سياسي رجاباي كرسي بلي حبتشتي قناعتك مو وريه دبي او بخوا جبوك يكيكات تشيك لتزان ما خدا نها ما حركه راد بيبرا كردي رجابا بيك راست بيك كردي رجابا بيك لبري بيك بيك كردي رجابا نقطه كده الحال جو کردار چه دخوازن يعني اساسي انا كسي او يقجي و عند جروبي دي يعني بدي نستش تكيل هاف بكم حتى انه هاجي رجاوي كردستاني هذه السياسي بسر دخوازك جو ملت كل رجاوي كان چه دخوازن لهاف نكرن او نقطه يلا جرين النقطه دي حتى مدى براد بيان فهم بكم رولا اوروبيا ايرو دروجات النافي بتلاي والسوري بتايبتي رولا وان تقريبا افكار بيج كنيه رولا هذه ايران مثلا انا بيجن
دولت قلت امریکایی روسیایی چین اساس رولا van هزانه كرد دبي بري خبد استراتيجيه ما ولا انا اول منطقه خاص شبكن حتى عند كاري بيجم تشتين وها سوري بو تشتين وها سوري بو لا فكرناك بو دنابينا تايبتي از حسي دنابينا روسيا وامريكا ده وسي نيجي لا فكرني حاجه يك جي برسا سوري بو برسا دودا برسا اوكرانيا وبرسا سيا برسا فلسطين واسرائيل قرعت من برسا برسا قاما اولي هات آبيتن سوري دودا بيست ما هي او يجي بآبيتن از حسبي برسا اوكرانيا يست وباس يجي ورني ورا برسا فلسطين واسرائيل يعني از هف بروجاك المنطقه هذه لازم هفكرنا اوروبي دوی پروسسه هفکرمی اوروبی بی رول بون اوروبی دخواهی که رول کی بریزن اوروبی نکارن سوریت رول کی بریزن نکارن کرد به هیویا خو بهتر لسیاست آنها تشتیک روجاوای کردستانی به سیاست امریکا برید دایه اوجی حتی بیست ماه قناعت امریکا تشتک نبود جی بیست ماه پیرده ام دکارن فهم بکن که اوی برای روجاوای کردستانی بله دکتور بیستی و گرگ نمایا 15 روز مانه بتنه 15 روزی چنین هندکن لی نها شرکت دجوار سر پرا قرا قزاق و دهمان دمدا بندابا تشرین هيا يعني اف شرطه كرن نابينا هزين او هزين تشكدار كو تركيا بشتفانيا ديكا و هاسا ديكن هي شراكي جالك دجواره كواتا قالوا بوجفا كان في دولتي بولاتين اوروبا بو امريكا نكاريا في الشري بساكنين امريكا جاري كي دبيجا اجربستا نابينا هاسا دي تركيا هي اللي سر عردي شراكه دجوار هي ودبيجا في اجربستا اكتيفا لشر اكتيفا بورا وشو صاير قرأت مثل أو تستعمل نوها بحث كجنوها وحياة بيستعمل هي فالاياك هي فالاياك هي ك زعاني تركي حياة زيت تستعمل بالإسرائيل كسر تقريبا خاصة بيستعمل بس عندك أود ديار بده روشان روجاوي كسان يكون هرج لك تركي عنها تركي جخيندي بالدمير قفتو بوياده كي بأبور قفتو بوياده حمان وقت تركي بأمريكا بروسيا بهذه مزيج قفتو بوياده كي أو برساس سوري لازم يتشبه جبول بيده بيشتي بيشتي أو سياسة أمريكا الروجاوي كرساني تشبه قال لك اشارته ايه بوزيتيف جي هنا وقال لك تسنى نيجاتيف جي انا عندي جرابه دزانه يعني هر دو اليجي ما ترسيجي هي وتسنى بوزيتيف جي يعني جبول ام هاني كاتشتي بيجن حتى بيشتي ما هي ev rewşa ana hey ew berdewam bike piştî bîstê me hey ew rewşeşkere bibin lê li vir girîn çi yê girîn tiştekî mühim ew e qenexetê min de ne dewleta Girtî Amerîka û ne Rûsya her duyî naxwazin Tirkî derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe dibe ev ya Kurd işterê xwe derdin kewata tu li Moskû jî daxivî doktor pêştir tu li Stockholm daxivî bêjî cê serin kewata bigate ku tu çavdêriya rewşê dikê ekeve pirsa me ye dawiyê be li piştî bîstê me heye li piştî Trumpê te qesirê da salatê digire dest gelû ويراو شعب تايبتي بروشا كردستان شخو امي بحسي برسا كردان كي او ام تلفزيون كي كردستانيه ام بحسي روشا دينا كي روشا ودي كيفاش قرأت من از وقت بقول از ذكر تشتكي سدي سبب وقت بقول تشتي بوزيتيف شيء هنج عليه هيك ترامب يعني حكومه ترامب يوره yani da sadara vidane berpis ek idare böyle bakın testi pozitif diyeceğim o testi negatif yani jbo de ne diyarya ki jbo Rojavaya Kürdistan'ı yani hatta bir sene az hasbim ne diyarya ki و mesela Trump jide evet çıbıkın ev jivak bu testi pozitif diyeceğim testi negatif diyeceğim evet çıbıkın az ne karşıdaki konkret diyeceğim ne rastı az ne karım ولا دكتور يدي هراوشه بشوبين herkese نبتني كرد همو جیهان لبنده گلو سیاست ترامپ استراتیجی لی پشتی بیستی وی مه لکوش قاسپی و چابش برکو امریکا ولات زلیزه لامشی لخواه ده چارچوبه ولات خو و برجوندی نتوخه بحث في برسب کین دکتور انگی جمع بحث کن بزانی که چابی سیاست ترامپ دکتور اکرمونن چرا وکاری سیاسی لموسکو گله کی سپاس